تماشاوانê Xanî TV dema we xweş bi hêvî dikim rewşa we baş bi di vê hefteyê de wekî her hefte careke din em li gel hevin û hin mijarên xwe binirxînin û rexne bikin û qehwa xwe jî li gel hev vexwin. Dem dest pê bikin. Böyle ahmak Kürt artık kalmamalıdır. Olay bu kadar açık. Eyvallah. Eyvallah. Hürmet ediyorum Selim abi. Ben müsaademi istiyorum. Hayırlı yayınlar. Hayırlı geceler. Eyvallah. Çok sağ olun. Di hefteya derbas bûyî di dîsa li ser ekranê Xanî TV birêz Selîm Çirûkaya xelekê xwe hevpeyvîna xwe bi birêz Ebdirrehîm Semawî re berdewam kir. Di vê xelekê de tiştên balkêş hatin gotin û helwestên balkêşî derketin pêşberî we we dît ez naxwazim meseleyê dubare bikim. Divê ku hin xelkê me yên rojavayî van mesela naşopînin ji ber zimanê Tirkî tê bîra me dema em di nava liv û xebata PKK li Rojavayê Kurdistanê de bûn milletê me ji zimanê Tirkî pir aciz bû yanî dema kadroyên PKK bi Tirkî de axivîn gel aciz dibû Med TV yan Medya TV bi Tirkî de axivî dîsa gelê me aciz bû her tim bihaneya rêxistinê ew bû ku me besta me ku gelê Tirk têbigêje mala min ê yanî hemû gelê Tirk dev ji kanalê xwe TV berdabûn jî û bi medya PKK girtibûn tiştekî wilo tune yanî nerast bû bihane bû hicet bû lê xem nake yanî heta kesên antî PKK jî Xanî TV jî di nav de pir anî zimanê Tirkî tê bikare anî. Ez dikarim yanî ji Xanî TV re bihaneya bibînim ku me berê ji Med TV û Medya TV re bihaneya didît na ez nikarim yanî ka ê mêvan xwestî ka yanî birêz Selîm Çirûkaya xwestî ku program Tirkî bi ev çîrokekî din e ev mijarekî din e divê hevpeyvînê de dîsa dubare kir birêz Ebdirrehîm Semawî ku hin alî çûne cem Apo dîtine rewşa wî yanî pak e çekî bi temenê xwe mezin bîye lê rewşa wî baş ne wekî PKK dibêje di girava yanî di rewşekî di girava emlayî de rewşekî tecrîdê û tenduristiya wî xerab û tiştê ku wilo tune yanî ev vir û derewê PKK nerast. Birêz Semawî got ku hin alî di hundirê dewletê de çûne cem wî û diyalog berdewam e û li demê pêş de ew ê Apo hên daxuyanî ji bo raya giştî eşkere bike di vê daxuyaniya hanê de wê Apo bang li gelê Kurd bike li Başûr, li Rojhilat, li Bakur, li Rojava ku li gel dewletên Rojhilata navîn di nava bereyekî de bin li dijî emperyalîzmê, li dijî siyonîzmê, li dijî Amerîka û ev çîrok mîrokê hanê. Banga Apo niha wilo ye li hemberî emperyalîzm. Ji xwe Apo di yanî tiştekî wilo ez dûrî Apo nabînim. Çima ji ber ku di parastinê xwe de û ew pirtûkên vê dawiyê ê ku ji Îmralî derketin û kapîtalîsta modernîte û êrişî kapîtalîzmê û Amerîka û yanî bi vî rengê hanê bi tundî rexne û êrîş dikir. Pêve girêdayî dema Apo li Şamê bû jî di beroya hevdeh sed Hizbullah Îran wê çaxê jî digot ez di hundirê vê bereya hanê de yê û ciyê xwe digir bereya berxwedanê li hemberî Amerîka û kapîtalîzmê û tiştê bi vî rengî. Birêz Semawî got yanî ev ne tiştên birêz tiştê Apo ne û di rêya birêz Ebdirrehîm Semawî de ji raya giştî re li ser ekranê Xanî TV eşkere bû. Helbet ez dizanim yanî û her kes dizane û hemû karmendên Xanî TV dizane ku
بري السماوي بتكليف دولته يعني بيتشتي هاني ديك بي كنترول دولته نكار تشتكي بلوك آبوش بي كنترول دولته نكار يعني داخويانية كي ينجي تشتكي بيجه ما بس عم مبريجي قوتي وز ديسا دوباره كم آبو ومارا خالي خوا لسر كردا لحفكم يعني دما كنت بانگ لقالي كرد بك حموتي كيفن بدولة روشلات نابين لهمبري أمريكا لهمبري سيونيزم وإسرائيل تي كيفن بري كي تش كردات خوازه بإيران تي كيفن هف بندية كي بتركار تي كيفن هف بندية كي برجيما سوري تي كيفن هف بندية شخوا بكي كي بري بإيران وبحشت الشعبي ردناوا دانستندن وكنترول هديه بكي كي بري برجيما سوري ردناوا دانستندن هديه بكي كي بري دهندري بارلمانتويا تركي ديه ودناوا دانستندن هديه ایدی کی مخاطب اپو کی کرد جدرواي كتليا PKK كو دبكو سري PKK بيشينن وش في خطا هاني جوي چizgiya هاني دركبن اف تشت اگر راست بو دمي بيش خويا بابا اپو قالوا يعني اگر اشكره بك ديمكي او دروين كو اپو دقوت دروين PKK دقوت كو خطا سيامين امام خطا سيامين ام نه ناتو نه وارسونه نه سوفيت نه امريكان نه اوبوزيسيون نه دسلا دارن ام خطا سيامين يمك اف دروا خطا سيامين كو PKK ما بي جيش كربو يدي لسر زماني ابو اشكره دبي شخو ذاتن براكتيكا PKK اشكره كريه يعني دانستاندن PKK بإيراني ره برجيما سوري ره بحشتا شعبي ره بالدولة تركره او مثلا هاتي زلال جمر زلال جگل كسارجي زلال كو PKK لقل دسهلدارية لدجي اوبوزيسيوني جارنا لقل اوبوزيسيوني وكي تشيروكا جهبي وتركيا جبركو يعني نا لآلية چارەسەریە PKK اللي باكور جينا القل چارەسەریە از بحثا PKK خنديلية ديكم نه بحثا PKK آبو ديكم يعني وما بريجي بحث كرين اكو كيان دنا برا قنديل ودنا برا آبو ده حياة چه درجة هنه اشكره ناكن ده ويها فيدينا دنا برا سليم چروكيا ده وعبد الرحيم سماوي ده هن نقاش ولو توج ده بقرب ده به سليم چروكيا نرينا كردا ده نرينا مدباريز يعني كو ام نكارم بدولة ترك وك جاركي دن ام يعني ام ورن خاباندن دما مصطفى كمال اتاتürk سوز دا كردا دستي خوال سنگا خود خست ام داگر كردر خينن جوالاتي خو ام يعني نها ولاتي ما بندست شرهي شر جهاني اي دوامين اي كمين ببورن قدياي ام بيمانا سيوري بالا درخن و امي بي ولاتي هاني جو كردار جو تركار جو ارمنا چركزا سريانا جو توائي نتويار ام آوا بكن بيشتي كو اتاتürk چتي خوبجي يعني صوزي خوجي خوار يعني نهاجي روشكي ولو هي احتمال دربكي مزن لإيراني بكبه احتمال اكو إيران برشبه او احتمال هي السياسات كسك برا نبيجي نوع احتمال زائد شو قيس احتمال ضعيف هندق اللي ممكنه يعني اف دبي دما داويد هي ترك ترسن كو تيجيلين PKK وامريكا قرد ببن جبركو نجا جا اسرائيل ترسن جا امريكا ترسن اسرائيل تشك جو كردار نكريه از دبيجم قوتي وز دوباره ديكم امريكا تشناش كردار كريه امريكا كريه بالتايبت بشتي سال نودو يكي امريكا جو كردار تشتكرن يعني امريكا كاري بيجا كس نكار انكار بك بس اسرائيل تشتك جو كردار
نكريه ترك دترسن إسرائيل جيجا تيكا بالسر بمسألة أجر إسرائيل وأمريكا ببنيك وبشتجريا كردا بكن وشاغي يعني جبابي تركازي ديك وبيجنا إجا ترك جبيد ترسنكو قصدوا أمريكا تيكلية وان خراب وكردو أمريكا تيكلية وان خراب بفي أبوش خود بيجي كردستان عراقي إسرائيل دوامين پر دوباره دیگه به مثلا هانی آبو AKP جی دوباره دیگه AKP ناخواز کرد و امریکا سلاوی بدن هفدو تشتی که هی تکلیه جی هی خواز خراب ایران ناخواز کرد و امریکا بگیجن هفدو پکه کشی ناخواز ترک و امریکا بگیجن هفدو وادا خویانی جمیل وای بنرن ای قندیلی بنرن ای آبو بنرن دیمکی ترک و ایران و پکه ده عینی سنگری دنه کو کرد و امریکا نابراوان خوش نبه دترسن تشتکی دوباره بده تبلیغ و عفرین جی داگر کرن سریکانی جی داگر کرن گریس بیلی او تشتی او هریما جزیره آکو مایی جو کردستان روجاوا او تيكي بالروشكي تيكي بستاتيكي وكي كردستان عراقي فدرة تركش في مسألة هاني دترسن وأوي آبوتي خندوري يعني لسر زماني آبو دولتا ترك دولتا كور ترك وبأخذوا بانك جو كردار بشينه وهناك سوزا AKP بيجي ام ريفورما چه بكن امي نظام چه بكن وان درو مروي هاني بكن دبكو هناك آبوچي برن خاپاندن جميل بايك دوران كالكان واناجيش خود بريد حمبيزا امريكا ايراني دنه وي برسيبي يعني بخوشبيني نزيك بكن ويهول بدن اجا كا قالوا قالي ماي روجاواي كردستاني باهوز و آردال و آلدار و کسین کلور هایی قادروی سوریالی ایدنا و پکرکی کلور روجابات خبن و يعني في جاري جيوي بفككي ورن خاباندن يعني ورن ليسكا بفككي حتى كان جيوي من ليسكا بفككي دبن او مظلوم حبيجي ببيرنجي ابو ببير التليفون جي باخذ وجيري بيجي قالوا يبقى ابو بك وحتى كان جيوي يبقى ابو بك يعني فرس أبد دروجين بيش ده أب مسألة ويباش زلال ببن ويباش ديار ببن قالوا عبد الرحمن السماوي حياة شي درجة لغوري روشاوي لغوري آخافتنيوي ميريكش خباور ماكو ده چند روجين بيش يامده ويابو كا چي بيجه اگر ناغروكا آخافتناوي وكي عبد الرحمن سماوي بدي بكي جلي كرد كتلة بكي جريش ناوبي والعبد الرحمن سماوي قدار بك والقنديلي قدار نك جريش ناوبي بالعبد الرحمن سماوي قدار بك عبد الرحيم سماوي ببورن والباريزان ابو قدار نك يجبر كوان اخفتني هاني وان نريني هاني ندري قنديلي ده ندري باريزان ابو ده دريا عبد الرحيم سماوي ده تي بلاف كرن هل بات عبد الرحيم سماوي نرين شروكا قبول نكر يعني جبركو او هاتيه نرينا ابو نرينا دولة دي بيجي جامر خاطري خواست وجو بروغرام دركت حقيبي هي يعني استيدي جيجم تشمعو لوكر يعني روش دبن كنترول دي ابود بن كنترول دي هذا بدبن كنترول دي او جيد بن كنترول دي يعني اف تشتين خافتنين تيكرن لسرخاني تي في تين شوباندن تين تعقيب كرن جالية دولة كور كا انتلكتولي كرد شد بيجن سليب چروكا شد بيجن نظام PKK شد بيجن اوبوزيسيونا PKK شد بيجن ناف چبن خمناك اللي دبن شوباندن ايدانا عبد الرحيم سماوي جيد الناف ده جامير دبن شوباندن ايدي سينورا كيوي هي حدا كيوي هي كوارت ايده
باخذ خود انسياتيف ونريني خو بيجي نريني خوشي بيجي نريني بيجي ولو يعني باراليل وكي نريني دولتي نريني AKP نريني APO دول نريني ميتي جالي كرد قالوا ويفان تشتيهان قبول بك يا نا هذا بشخوا نكار بيجنا جبركو دو بارتي تشقل ماس بارتي وكي مرا كار بيج شركتكي سري سدي حفتي دولت سري سدي سي بككي يعني وكي كواليسيونكي وكي شركتكي بعرا دولتي تيد دولتا تشرك دولتا كور جو بعرا بككي بيتر يعني اوجي وكي دولتي يعني وباخذ ونكار بيجن نعم قبول ناكن ولهم بري فيه الوسطى هاني هالوسطى ابو نه هالوسطى ابو هالوسطى دولتي نكارن رياكسيونكي تند ورخنجير وسربخه بدن ديار كرن اف مجارين هاند دمي بيش ويعني بيتر زلال ببن كا امشي لبندي رايا قشتيا كرد وترك بسلاوة دولة باخشلي مجول بون بريخ يعني ديتن كنورمال دو بارتي تشقل ماس بارتي وآكا سلاوي بدن حودو ونورمال دو بارتي دنگي خو بده جهبه كواليسيونكي بتزيد شبه وإجا إنما يعني بارتيين دولة ترك نمو محبة حق واسه حقق امگیش کرن کوالسیون محبه و AKP و نظام چو فلان و ای خانت امگیش کرن گوهی ما سری ما بربوی رکلام و پروپاگنده یا هانه داوی داوی سلاف دان هفدو ماچ بکن هفدو حمبیز بکن جه هفدو بزوجن يعني سرخي هزار خيريش بازار خو ببینن خمناكت البروبلم تنئيه سياسات ولويه يعني ايما از نورمال لبينم اگر محبه دستي خو دريجي بك ريخستني كرداج بو مسألة چاره سرية خمنا كرجي دكارن سلاواوي بگرن و ورگرن لي ازوي جي دزانم كو محبه بكشي جان چاوي لكرد موزمبيق دنر لكرد ارجنتين دنر لكرد امريكا كرد اون كرد خوازن يعني الكرد كردستان عراقي دنر وكرد باقوجي دنر لما ور بربا تنجر بكرهان وبرب دو بارتي وسلاف بدوان واوجيج بربي رابن ولو وي يعني بكش بيني بخوش بيني وي بيشوازي بكن ديمكي ديالوغا دنابرا ميتي و آپود گهاشتی قناغ کی کورو دور سلاوا خانه نجريزي يعني وك مش ورقوتي خالو خورزي للسرما لحف كرنا خمناك برا ولوبي يعني برا هناك بوليتيكا شخار بكنوا انا وي انتلكتولي ابو تشي دركبنا نورمال مسعود برزاني جي شو سلاف دار صدام حسين شو سلاف دار صدام حسين ويتشاغي دا سلاف دار بو شو سلاف دار صدام حسين سالا 1991 جبو چاره سرکرنا مسلا کرد شو سلاف دار صدام حسين مسعود برزاني نبتحنا خبو حوالي وجي جلال طالباني بيره بو بريا كردستاني بيره بو نبناوی خودشون نبناوی پارتی نبناوی یکیتی بناوی برای کردستانی کو گلک ریخستنیم پارتیین کردا در ناو دبون بناوی انیا کردستانی برای کردستانی جبهه کردستانی چون بغدای نوکی و بدزی و قنجک منجک هادون بچن بمیتیر لأوسلوی و لقاندیلی و نظام لکی داری و بگیجن حفظو و پلانو و پیمان على سر کردا وما في كردا لسر لحبكن يعني برجدا يعني مثلا ناف هف نخن يعني اي بيجنا خمناك بوليتيكاي
دوستي تمتني ودجمني تمتني وبفيرنجي يعني ريبري مخمناك باش اگر يجبوش تيكيلين كردستان عراقي اير رسمي وكي دولت بدولة اير تجمع الشريوت كنت بيجي إخانة برزاني إخانة قادفة تجمعوا خخارو مارو دكوت إيديشي كردا دكه تل پیش اکرانا یکی فاشیست کدندره پارلمانتوی ترکی دی یکی فاشیست سبی نیرو ایوار مدیا تا شری ویدی که مدیا پککی شری محبه دی که و فاشیست و حکومت کواليسيون فاشیست و محبه و آقاپه دی چما دش سلاوی لیدی یا شری وینک یا خلکی نک خاین آسبه خوشنگو سی داخویانیکی وی در روشنامه‌کی ترکار درکوه و جلی سر جودی خو بچرین و بک غیر و هوار والله خوشنگ چی در روشنامه‌کی ترکار داخویانی دایی يعني فديتنا عاقلتنا منطقتنا اللي هوالي خو نابينن هوالي خواهی دندره پارلمانتو یا ترکی دنه معاش دولتا ترک دستینن به همو پارتیین ترکار دو دستینن دنگی خود دن جهبه تشتک نامین و ناکن و شر کردا جی دکن و جا داوی ورارن کی رخنل وان بکل بجن خاین ای خانت تو چو قیسه پرستندی سر ویدیو هانی تو چو قیسه پرستندی سروانا خافتنی هانی ایشی كرا حشاي حزورا تروش يجروجا ناين مجيه خوا ولو وكي جاميرا وكي ليكولينرا وكي سياسة مدارا وكي ولاد باريسا كار ناين نابيجن كاما اف كسين كرخنا الباكيكي ديكن ميراتي ما تشوشي بقى سري سدي 5 راست سري سدي 20 راست سري سدي 30 راست ما نمعقول بانا حمو خاين بن وبحققه وتنجر بقرهان وبانا ولاد باريس وشورش جر ونظام شبن از يعني از في سلافا هاني سلافا دو بارتي ومهابة نورمال السياسة يعني از عجبنا بينم ليه از عجب بينم كوينها چوا خاپوچی ورن پینه بکن ی کراسی رزیایی ی کراسی گنی ی کراسی کولو به بکتی و رابن پینه بکن و الخوکن و شخور بیجن بنرن بجنو بالا ما بنرن ام چقیسا خوشکن ام چوازان سیاستی بکن مثلا دا محبه با عالی مدهات نه ام چون با عالی مدهات بجا ماکینه آور دروا بشغل و جا رابن هر کس پسپوریا خود پینه کرنه ده بده دیار کرن قاقشار اورا مارج مردرکه و ویش مر پینه بکه مدنی فرحو از پر ناوی وانا دوباره دکم جبرگو هر دو جی خودی چی رو کن خودی مثلا لو ما از ناوی وان دوباره دکم جبر قرف و حنک يعني نکو از پر جولو از پر نویسه وان ده عجبینم يعني نکو از پر نویسه وان ده شوپینم نا از ناز دکم يعني حمو اما يعني دنوا مديا بكيكي تجا قاقشار اورا مار تجا مدني فرحوي همو اف مالن بيك يولو بعاقل وردر كذا مسألة بده برحبتو بشوبينه تنا سيدي فراد جي بيجا كالي سيدي فراد تقو كرتنا وتركلاشما وهنا ويراب الرخنا لابو بك ويج ابو بيجا تشمات وان داخوازي هاندك يعني همو دزي قلقيني يعني همو جوي شيري هاني وخوارن شيري كو خاباندني كنتو كردا يعني ارزاني بفروشه كرز دي كلايقي خود بينه خو بفروشه پکكي ببه ايزنگ ببه آلاف ببه چه يعني ببه دستك جبو وان خاباندني هاني وان بلانين لسر كردا و دوزا كردا و ناسنامه و مافي كردا كردي كولو لايقي خود بينه
صحة وعافية بي يعني بوشي وبكيكي تشي بالسري بكن يعني اويش خور في الرياهاني ديتي از نكارمش في الرياهاني درينم و از نكارمش بكيكي جير بيجم اف كرديهان قناه هجبرك او خو قناه نابينه او لخوا بناقر و نابج يعني بكيكي تشمع بفيرنجي نزيكي كردا دبه نزيكي كردستاني دبه وكي كري دنابا في كريه هاني دي نازنما هناك بقرفيس حناك دكم وتملتكي حقارة الملتكي دك كرو خليل السري في ملتي به ايكو حتى آسب هابو الشعبي قطيخ الشعبي فيجن لديشي سيونيزمي وامبرياليزمي وكابيتاليزمي ونزارم شر رابن شربكن وتيكبن كواليسيونا دولتين داگر كر كردستان اللي تجي سيونيزم وكابيتاليزم يعني خليل السري كو وي قليبه يعني كريشي شيء انا كريه باز قركي دبينه بچكي خو ناز دك فياش مرد بيجي حرتي كبن كواليسيون اقرا او يبيجي وبريجي كوتي ودي سابك لبنديبن كو كاوي ابو تشبينه سريمه اف سلافا هانجي سلافا دم بارتي ومهبه بارتي آن بارتيا نجات پرست يعني إشارتكي كو وكي مقوتي دانوستندن وبلانين دولة ترك ميتيو آبو جهاشتنو قناغكي لپیش كان بنرن روژن پیش یامه اف سلاواهانی قالوي بمين سلاف يانجي وديسا قطب به دستبکا شورش دا هر کسی گفت دم شورش کرده کانون او شورش کرده کدرنه لارپار کی من هل میدانه شورش کرده راست کن جوانه شورش کرده برادر يقولوا زرطاد دخوة كادرو كي ريخصنا بكيكية قدم قيد حزار ونحسدو نوتو شارادة لباجاري دربيسية مبحفرك خاركرية وشاغي اسخابات كاركي نورمال بو معولية عمري ببو دبن ريفابريا في كادرو يهاني ده ميجي كاركر لي او ما خابوشي وازبوم هوشان قوسي او ما خابوشي ازبوم نویسکار روشنموان لیکولینر هلبستوان چیروک نویس دناوا کارو خباتا روشنبیریا پککی او تیدما ايمه از ناو کارو خباتا روشنبیریا آزاد مخدید ومخوشيكر هلبت او دناوا روشنبيرية ده تشتكوي تنه يعني لي هنا كادروين دناوا بكيكي ده هنا او هيلي دوان ده حبو مبريجي بحثا وانكر مخابن دناوا ريخستن يدوان ريخستن وان كديكر خيالي وان كديكر نريني وان كديكر هستي وان كديكر او برادري هاني احمد کوچر یا حسین کوچر بانك دك بيجي دسبيكا شورشي ده او بحثا شورشا سوري دك هناك دركتن قوتن ام شورش قرن كانين او شورش قري هان كده تشون اوروبانا الميدان يمان شورش قري راستمان جوانين شورش قرمان اجي فيار بيجم يعني نجا هناك كادروين كوچر ايدناوا پککی دبون جمر بحثاوي كرن از ويل دربسية نازكم چمال بو لچي جمر بحثاوي كرن كو يكي يعني كادروين جديركي وكوچر جمر بحثا ابي طيري هان كرن طيري براتا
بێدناوە گەلیلا دیەکی چاوە بوو ئەز ناخوازم بەحساوی بکەم یعنی هەنێک کەس هەنە ینی ئەس بەحسا چیرۆکێ وان بکەم و نێ بێژن مەسەلە شخصی تشکی شخصی مەسەلێتنە لێ ئەوێ زرتێک و ببیرێنگێ هانێ بدوخە گەرەک دناوە پێکەکەی دە پەهلەوان بێ ینی هەموو هەواڵی وی پرانیە هەواڵی ویش وی رازی بن و یەکی و هەواڵی ویژێ رازی بە پێکەکەت جیت وی ڕادکە ژە ترسە ئەز ناز دەکەم ینی حتا ڕۆژە ئیرۆ 20 سال زێدەتر دناوە خەباتە پەکەکێدا ئەزمام دناوە مەدیادە خەباتە گەلەری خەباتە سیاسی ئەزمام بێ ئەز یەکی رازی ژێ باهۆس ئەردال ئەز رازی ببینم تنە ئانا ژ ڕەحمەتیە ڕستەم خەلک رازی بوون کادرۆ رازی بوون هەنێک ژ شاهینجی هەنێک نەپر رازی بوون لێ یەکی کوژ باهۆس ئەردال رازی بتنە یەکی کوژ ئالدار خەلیل رازی تنەبوو ئاڤژی دەرکەتیە وێ نمراهانێ کانین ئەو شۆرشگەری ها کانین تەوان کوشت ئەو شۆرشگەرین هان تەوان لە عامودێ کوشت تەکۆم کوژی بسەرێ وان دەهانی تەلقامش لۆ وان ڕەڤاند تەلقامش لۆ تەهدید لوان کرد بە کوشتنێ کانی ئەم شۆرشگەرە کودە چین دەزانێتە چ ئانی سەرێوان تەرۆراتە هەمبەری وان جوانێن شۆرشگەر ئێ ڕاست جوانێن شۆرشگەر ئێ دڵسۆزێ ڕۆژاوایی کوردستانی تە چ ئانی سەرێوان تەوان تەرتوبەلا کرد ئێک و چوو کوردستانە عێراقی ئێک و تەسلیمی وە بوو ئێک و خەفرۆت وە ئێک و هات ئۆروپا دەزانێتە چ ئانی کودە چوون جوانێن شۆرشکەرمان لە مەیدانێ جوانێن شۆرشگەری ڕاستەقینە بەلاوەلا بوون و جوانێن شۆرشکەرمان ئێکۆ دبن تعلیماتێ تە و تعلیماتێ باهۆز و بەری توەرە باهۆز و مەزلوم عەبدی و شاهین چیلۆ دبن تعلیماتی واندە وی خراپیە هانێ لە ڕۆژاوایی کوردستانی کردی تاتی سەر بەحسا جوانە دەکە جوانێن شۆرشکەر کردی تە بەحسا جوانێن لە هەمبەری ڕێژیما سووری دەردەکەتن کۆ خۆپێشاندانی لە هەمبەری ڕێژیما سووری ئۆرگانیزە دەکەن وە چاغێت تنەل وەربوو تنەل مەیدانێ بوو تنە تشتێک بوو تولکور بوو وێ چاغێت ناو شکەفت مکەف تا دەبوو خۆدێ زانە کاتل مەخمورێ بوو کاتل گارێ بوو کاتل قەندیلێ بوو کاتت کیژەن شکەفت و قونجکێ دەبوو کەنین ئەو جوانێ هان جوانێن شۆرش کەرمان لە مەیدانێ ولۆ خۆ دبینە ژێ هەیە ولۆ ژێر بمینە ژێ هەیە کۆ حتای وێ پەکەکەی بپارێز حتای باهۆز ئەردالەوێ باهۆز ئەردالی وێت وەربمینێ نەولۆیی ئەگەر پەکەکە ماژی وێت دیرۆک ji bîr neke komkujiyên PKK cinayetên PKK terora PKK li hemberî ciwanên Kurda ji 2011 heta roja îro revandina zaroka revandina ciwanan xapandina xelkê ku PKK berdewam dike wê çi carî nê ji bîr kirin êdî wilo hingî PKK tiştê xerab li Rojavayê Kurdistanê kiriye êdî kîna gel çêbîye êdî gelê me çi tiştekî bakurî têde hebe çi tiştekî eleqayî bi bakur hebe eleqa wî bi Tirkiyê hebe êdî nefret dike gelê Rojavayê Kurdistanê êdî nefret dike ji ber qadroyê bakurî tên û îşkenceyê jî dikin kuştinê jî dikin revandinê jî dikin diziyê jî dikin bêexlaqiyê jî dikin hemû tiştî dikin jî ji wan dimîne behsa kaniye û şoreşgerê hanê ew jî xwe şoreşger dihesibîne me teljor jî dît me teljêr jî dît ez teldirbêsiyê jî naz dikim û hevalê te telçiyê jî naz dikim wila rehet rûnê zêde wilo yanî tiştê ji xwe mestir nekin daxuyanî û da axaftinê ji xwe mestir nebêj ev daxuyanî kevin e
لێ مولۆ مەمیناک ئانی ji ber ku evî biraderê hane wilo pir wilo ji xwe razî xwe bawer xuya yani li gorî agahiyê dî hajime wê aldar nakin wê wî deynên cihê wî kesayetiyên wilo di nava PKK kesayetiyên wilo karyarîstî ku ji meqama hez dikin ji mensiba hez dikin karton bijî ha lê kadrokî bakurî serserî wî bi tifwîke xebera ji namûsa wî bide çi bîne serê wî jêr yani normal e ma wilo bi serê zûhat naanîn yani tiştê halê zûhat anîn yani tiştê anîn serî wî hiştin ku zûhat kobanê ev ê ku festîvala mehrecana sînema ji mir vedike dema di lêpirsîne bû li Rojava dema di tehqîqê de bû lêpirsînê de bû qadro çi anîn serî wî ne hesab ji emrî wî girtin ne hesab ji keda wî nava PKK girtin eviya jî wê heye ku PKK wê qedr û qîmet û cih û derfetê bide ciwanên şoreşger hatib piçekî heya meha rexne li PKK bike ewlo te rahêjin û te bavêjin ji her ji mir li besta sîs û li tepkê je gelê Kurd bide qebûl kirin birêz Hesên Koçer em dîsa vegerin hilbijartinên Kurdistana Iraqê ji ber ku mesele girîng e eger nasnama netewayî projeya netewayî li kîjan perçeyên Kurdistanê hewceyî piştgiriyê bi Rojavayê Kurdistanê berê jî û niha jî sibe jî wê piştgirî bike Rojavayê Kurdistanê ji bo xwîbûnê bû piştgir ji bo şoreşa Eylûlê Amala Mustefayê Barzanî bû piştgir ji bo PKK jî bû piştgir Rojavayê Kurdistanê ew hês ew enerjî li cem heye ku heta dawî piştgiriya PKK bike ji ber ku yani ez nabêjim serê sedî sed ez ne wilo xeyalî me gendelî heye em nikarin kes inkar bikin yani PKK jî inkar nake lê serê sedî heftê eger PKK daxwaz û armancê me pêk bîne gerek e piştgiriya PKK bikin îja PKK serê sedî heştê û pênc nod jî daxwaz û nerînên Kurda li Başûrê Kurdistanê li Rojavayê Kurdistanê li seranserî Kurdistanê pêk tîne pêwîstî em piştgirî bikin ji me nayê em dengê xwe bidin PKK bi şêweyekî resmî xweziya ji mala Xwedê re wilo ji me bihata û ji mafê me bana me dengê xwe bidane lê em wekî manewî wekî moral em dengê xwe didin PKK ne ku em didin PKK wekî rêxistin em didin PKK wekî projeyekî netewî divê PKK jî vê mesela hanê nas bikin ev antîpropagandaya li hemberî referandûmê çêbû dibû ku hinek kesên di nava PKK de wilo êşiyan û li xwe vegirin û em şaş bûn na hûn neşaş bûn kesê ku mafê xwe bi kar bîne neşaş te dest jî nexist te mafê xwe bi kar anî tu neşaş bû dinya şaş bû ê li hemberî te derketin şaş bû ji ber ku tu rast bû heqwasa xelk li hemberî te derketin ti carî şek û guman dibe li cem berpirsê PKK Kak Mesûd Kak Nêçîr Kak Mesrûr ev berpirsên payebilindên di nava PKK de dibe çê nebe derfetê û delêvê nedin ku şek û guman çê bibin wala belkî ev referandûm tiştekî ne rast bû tiştekî ne baş bû nizanim na rast bû di cih de bû gerek bi hata nekirin ji bo ku tu dostê xwe ji dijminê xwe nas bike ji bo ku ev kesên ku wilo niha wilo zirta didin xwe dibêjin İsraîl û dostê Kurdayê ji bo İsraîl nas bikin bê çi male ji bo Amerîka nas bikin
جبو ولاتين هريمي ناس بكن جبو كردي خوي هندر ناس بكن جبو باش يكيتين اجتماع وقوران وموران و تكوش مكوش هان ناس بكن فرد جهده بو پر دیروکی بو دیروک نفسان چاوا د چیروکا پدکه ده دیروکا پدکه ده گلک تشتین باش و پیروز هنه اف چیروکا رفراندومه نکی میوی اجا اف حل بجارتنا هانه دی سوکی رفراندومه که گلو راستی تشتێک و تێگوتن لەسەر باشووریە کۆ پارە و نزانم چۆ شتێوان لێ یان هەستێوانی نەستەوایی هەلوەستاوانی نەتەوایی هینە ئەو هەلوەستە ساڵێن شێستی ساڵێن هەفتەی ئەوێ دی هەڵبژارتنا دە ئەشکەرە بێ گەلو تەرجیحا gelê Kurd li Başûrê Kurdistanê yekî wekî bafil Talebanî ye yan wê îdî yekcarî bermayên Birahîm Ehmed û Celal Talebanî werin bin axê û li ser bi baton werikirin ku îdî dernekeve ev koka xîyanetê ku di salên 63, 64, 65, 66 hat nava civaka Kurd ew kok dibe pûç bibe ê ku mala Kurdên Başûrê Kurdistanê xera kir ew kok bû salê 66 jî di salên 83 jî de di salên 94 heya 98 jî de û di salên dawî de di dagirkirina Kerkûkê ji xwe binerin yanî çi ji Celal Talebanî mayî ha ji xwe her du zarokî binerin û ji bo terbiya Celal ne terbiya Birahîm Ehmed terbiya hîro Birahîm Ehmed çi jê mayî ji xwe lê binerin hema li dîmenên tiştê niha ê vê rojê binerin û nê dîrokê naz bikin û nê baş vê meselehanê naz bikin pir rexne li PDK tê kirin Partiya Malbatê Partiya Yekîtîn Niştiman jî ya Malbatê gendelî Partiya Yekîtîn Niştiman gendelî dehqat e perçebûn di nava PDK de nemayê û di nava Yekîtîn Niştiman de her ku diçe perçe dibe ji xwe lê temaşe bikin û binerin û naz bikin û îdî dim xey ew xapandin nemayê îdî gelê Silêmanî dibe bêje ev nerînên ku li ser nerînên çewt tê kirin ku gelê Kurd li Başûrê Kurdistanê dikare dengê xwe bifroşe bere dengê xwe nefroşe nefiroşe PDK nefroşî yenekê dengê xwe bide rastiyê dengê xwe bide nasnama xwe dengê xwe bide daxwazê xwe ê netewayî Kurdistanî yan na netewe niştimanperwerî yan na neteweperwerî yan na ev di rojên pêşiya me de di bîstê tebaxê de nêzik e wê ev mesele zelal bibin wê bersivên van pirsan gelê Kurd gelê Kurdistana Başûr wê van bersivê han bi zelalî bi wêrekî bide dost û dijmina em li benda vê bersivê ne û ez bi geşbînim ku wê bersivekî xweş be û bersivekî dilê hemû Kurdistaniyan hênik bike lê ez ditirsim jî ku çeteyên di nava Yekîtîn Niştiman de çeteyên ku çarenûsa xwe bi Îranê û heşda şeعبî girê da heşda şîî girê dane ku reaksiyonên pîs nebaş dijî qanûn û terorane li Başûrê Kurdistanê pêk bînin encamên van hilbijartinê han
قبول نکن جبر کوی انجام ایدی وکی بری یعنی دوسیای محکمه الپیشیوان و که محکمین کردستانی و محکمین اخلاقی و سیاسی دبکو يعني جرك ذكري بجوانره ودريه وان محكمة اخلاقي وسياسي تجاري وينه يقرتن يعني ج براي محمد وجلال طالباني بيقروا حتى دبافل طالباني دركه تماشاوانی خالی تیوی لوی داره امتین دماهیا و خلکه حتی خلکه کی دن بجاره کی دن لناوا خیر و خوشی و آشتی و آرامی و آزادی ده بمینه